Sanibona njani emakhaya? Ngizobingelela abantu abangibukayo ababuka nevideo Nkosini Media phansi channel YouTube Nkosini Media. Ngilapha nje ngizofuna usizo. Igama mina nguNjabulo Ngwantombela ngihlala eMbangayiya. Inkinga yami enginayo lapha bafowethu, nginenkinga enkulu kakhulu bafowethu. Enkulu kakhulu futhi engilimaza emoyeni ngingenabo bafowethu. Ngasiza umuntu lapha ababizwa uSiyanda wayesebenza eParliament lapha ebambi eklina khona wafika kimi wacinga ngibeke mina ngo 500 bafowethu. Bakithi akukhulumeki ngizongizwa ngikhulume bafowethu. Wathi ngibeke mina ngo 500 100 rand 500. Nami ngobuthi bami ngamnika imali yami lemuntu bafowethu 500 kuyimanje like bafowethu inyanga yesi5 le bangimfonela akayibambi incingo ngaya kubo bahlala ngapha eMkhazane abamazi kubo angisazi ngene njani ngiyacela kodwa mina ukwazi mfowethu ngiyayifuna imali yami yeso ngifuna ukuthi mabuwazi ngiyayifuna imali yami la kubona kuyocaca Mana mfowethu le mali lena okhuluma ngayo wayeboleka wayefuna ini yini la edinga mfowethu lo muntu lo mfowethu wafika kimi ngesikenge le esheshe izalisa isencane ibole yathi kimi igole engane mfowethu kuyaphuthuma mfowethu nami ngakhiphe yokugcina mfowethu ngamnika yabo kodwa kuyimanje mina uPopayi khona uPopayi manje mfowethu angisazi ngenze njani ana mfowethu bangabe umthinta efonini uyamthola yini manje noma ngikathi saxhumana wathi nibolekane imali mina mfowethu efonini mina besikhuluma kumnandi mfowethu yabo but ngithe sengixela ubasika ngisebenza ngifuna mangifona ifuna yami ethi ngikhuluma noma ethi vele ivali yabo bese isikhala ngifuna ngenye inamba ekubamba ifoni bezothi imvele ivali yabo bathi ngafona ngene bezodrima ngikhumbula kahle yabo iproof nginayo nansi la ngasuka amathathu ngabashijela yena ngenxa yakhe ngifuna imali yami mfowethu ngizwa kahle ngazi bese ngisiza kanjani because ngiyayifuna imali yami ngiyayifuna ngempela futhi imali yami uhlala lapho lo muntu lambuka wathi uhlala eMkhazane lapha bangifika kubo bathi namakhaya amaningi bamkhomba manje angisazi ngene njani futhi mina yabo angazi ngempela ngifuna nje usizo ngempela bafuthi lo muntu bafowethu ongikhuluma naye njengamanje ayikho indawo engingamzamanga kuwe bafowethu afuna ukuqamba amanga namaphupho nginalo efonini yami amzama ku Facebook wangiblock umuntu lo TikTok abengithoka naye ngilekhe ama video akhe mangase ngiyabuya akusala ikheki akukhomment ngithi mina umlilo noma network bese ngiyazama hawu ngiblockiwe uyangizwa mina futhi nini kunamavika adlule ngidibana noma ingane yakhe la eTown Sine lapho uyangazi ngakhuluma nawe ngaze ngicela ungikhonze umuntu wakho wathatha imali yami ngiyacela ngisize uma yengane usine wathi naye amazi kade wamgcina so nje mfowethu angazi ngenze njani ngixakekile singana isikhathi le mali ayithatha mfowethu so 5 months wonke mfowethu 5 months mfowethu 5 months lo muntu le mali uyiboleke nje bekuvuka ubhwala nje manje futhi uyiboleke nini lo muntu lapha ngabo September kalapha mfowethu no mfowethu sizozama udaba ukuthi simbheke uMasiya yebo mfowethu masimbheke uMasiya sizozama ukuthi naye ayiphendulela ngoba it's not siyadlala la yebo mfowethu sizohambela sikhulume naye sifuna ukuthola ukuthi yini engakho mfowethu yazi ngoba ngibuya kakhulu mfowethu yobungisize kakhulu ngane yamama ngiyacela wenze njalo ngoba imali ngiyifuna ngempela mfowethu ngifuna ngempela bafowethu ngiyacela naphi mina nimbona into ngifuna imali yami manje usiyanda kufuna imsearch usiyanda ku Facebook wamaphumulo isibongo uhlala lapha eMkhazane ningifunele yena TikTok usiyanda maphumulo Facebook usiyanda yonke indawo usiyanda maphumulo iqola ngiyabonga kakhulu futhi ngisize ngempela lungele futhi solo siyabonga